tēnei ka tūake anei ngā taumata kōrero e waihotia mai e kui mai e koroma. Ka rui atu rā ko te rauaroa kia kōtau e moe mai rā i te āio Māori renui. Ka nui rā te tangi, ka nui rā te oha, kia kōtau e aku au tapu te moe mai rā i tua wakarere. No re ngā mate uua o te wā, e rarau ake rā ki ngā taumata o te awairua. Piki mai, kake mai, nau mai rā e te waiora tangata, no ngā wenua, no ngā tōpito katoa, huri noa tēnā kōtau, i tēnei te whakapaoho tuatai, a Te Kupu o Te Uru. Nau mai, ko ia tēnei ko te tau 2023, ko au tēnei ko Rauru Broughton, e arataki nei a tātou, me a tātou nei kaupapa pūrongo no te reo Te Uru. Nō reira, ka tika, mauri ora kia tātou. Kia aroha ke ai au ki te pūrongo tuatai, he pūrongo kura mai aroha. Mo te pou tikanga, mo te pou reo, no roto o te whare tapu o Ngā Puhi, no Taranaki tūturu ake nei, ara koe ia tērā ko te Huirangi Waikerepuru. No ngā rātata nei, i ura ia tana tiki, tana kō atu, Manu Arataki. O tia no, i ura ia oki i runga i te aro nui, e ara koe ia nake, tērā i tangi ia, i mi ia, i tau arangi, engari ko tōna wānau take anō, e moitai nei rātau, ara i te urunga tapu o tua wakarere. Nā runga i tērā, me uri ake tātou ki te pūrongo nei. More awa te kata te aroha, koe waikerepuru he runga rā, tai wirara nei ngongoro hai. Ko tēnei te rangi i urangia te kō atu whakamaoratanga, ki te manu kura, te uri o Ngā Puhi, o Taranaki, a te Huirangi Waikerepuru. Rātou ko e te i o ona wanaunga ake, ara tōna kiri pātai, rātou e moitai mai nā. Tino mihi whānui kia atu ki aia, kia huirangi. Me ona mahi ki te iwi Māori, ki te ao Māori, ko te reo, te tuatahi, te reo rangatira o tātou, nāna i hāpai, nāna i tiaki, i te wā i timata e rātou, kia whakapakari i tō tātou reo ki rungi i tō tātou marae hapu, i rote ngā iwi katoa o te motu. Nā reira tukuena mātou e mihi atu ki aia. E uri poropiti e uri tounga tonu te koro eke nei. Ko ia te rua nuku o kingi tū ei tia pōta tau te wero te tuawitu i ona rā. Ka kitengi au ki waho nei te heke te roimata, te mārangai. Ko te mārangai te roimata nei, ko te wairu o tēnā kaumātua. Taku mōhiotanga he kaumātua tohunga, he kaumātua wairua, he kaumātua mo te karakia. Ka whakatōpito i ngā karakia, te ao i te pō i te ao. Nō reira, he koro, tukuna atu te mihi kia koe a wairua. Mana ki tia mai ngā iwi Māori, te iwi whānui, tēnei te tuku tā koha, ki runga i tēnā tō tātou kaumātua. I kaha a Waikerepuru ki te wakatina kia toka, te erenga o Taranaki rāwoko Waikato. I tino timata i reira taku whai te reo Māori i raru i a huirangi i rātou ko te ariki, a li, a hiri hoki. Nō re tino wai Māori mātou. Mātou i taia tiki tō wāhi ki te kuratini i tō wā. Ako wai te reo Māori i wēnei mātanga reo, wēnei tohunga hoki o te reo me ngā tikanga. Ko ia i wā toro ai ngā parirau o te koro ki Manu nei, ki te wakatō kākano, kia ua ai ko te reo me ona tikanga. Maha ona tūranga, e kai ngā kauana ki tōna ngā kau. Mo i opai tātou, he mahi mō te iwi mō Taranaki, haunga ko te wānau noi o. E maha ona tūranga i riro, ko wakaro tērā, ko mahara tērā,
Kia tau anō ngā tō mairangi, ki runga tō tātou tauheke, kia aro wakamua tu ngā rangatai mo te āpōpō. E kai pakanga a Waikerepuru, kia mana ai te tino rangakiratanga kia tātou te iwi Māori. Ko ngā raukura, kua tiki mai e tāwiri mātea, kua papati atu ki tua o pai mau maara, ana ko rātau ki a rātau ki te tau eke nea uirangi. E kore e ware tia i roto i tō mātou nei a ngā kau pū manawa. Ana nei mahi, ana nei whakaari, ana nei whakatauira ki roto i a mātou. I tēnei rā ka rongo hoki au etahi ana tauira i a kiri, e karakia ana i ngā karakia o te waka nei a Aotea. E norunga i te waka nei hoki, te tau eke nei a huirangi a te waka o Aotea. Nō reira, e kore e motu tāku mihi kia ia, e kore hoki e ware tia i a hau o tira i tōku iwi ake o Rapa Nui kia ia. Mō tēnei tau eke uirangi. Nō reira, ka hoki pēr hau Rauru ki te kōrero o tōku iwi ana, i whakatakoto e rātau, e tai pāpaku ka puha, tai oko, ka tango e te hau angiangi. Ko nunui aroa, ko roroa aroa, i tae a kanoi a tinana, ki te tiki tamakura, ki te pātaka waka iringa we inei. E iri e koro runga o kunarangi, te waka ore ua. E ui ki te uinga o te rangi e. Ko Rauru Broughton tēnei, mo te reo Te Uru. Ka tiake, tēnā koutou katoa o te anō e koro, nā ngā mana o te motu koe, i taku ki te ia o Ngā Kupu, ki te rau o te aroa, ki te nui o te maara. Nō reira ko koe rā tēnei, e āta mi i anei, e ātatangi i anei. Nō reira kei taku kura take, e te Huirangi Waikerepuru, e rarau, e moe. E kore o ki koe e ngaro, e kore koe mate. Ka mate ko te mate, ka ora tonu ko koe, i te ao, nā roto i o mai uua, nā roto anō i ngā kura taonga, i wai o tia mai ai e koe ki te ao. Nō reire te wānau riringi o tēnei o tātou nei koro eke, tēnei tonu rā te tuku atu i te aume i ki runga i a koutou katoa, āna tamariki moko puna mauri ora ki a koutou. Ka tika wai atu au i te ia ngārere, i te tai o te rere o te awa o whanganui koia tēnā ko te awa tupua. Ku wakaetia rā, i wakaetia tonu rā, a te reo Te Uru, kia uru ake rā ki te wai, i te ia ngātai o te tira oiwaka. Te wānanga nui, a whanganui, ara mārunga i te awa tupua tonu. Nā runga i tērā, me wirina ki tātou, ki te pūrongo. E ki ana te kōrero, mai te kāui maunga ki Tangaroa, kuau te awa, ko te awa kuau. Kua toru tau te tiro oiwaka e moe ana. I oi, i tēnei tau, kua oki ora mai. I nā te hanga nui o te iwi nei, kia hoki mai rā ki runga ki tēnei wānanga o te tiro oiwaka. Taku nei kua ki te atu, kua rāngona ngā karu, kua kitea nei i ngā tāringa. Mai te ranga tairunga ki te ranga auraro, kua hoki mai. Kua hoki mai i runga i ta hikaka o te ngākau, ki te pipia te waikarari, te waikangata o tō tātou awa tupua riri ana. Mō tēnei tama, koe nei tana airenga tuatai i runga i te tiro oiwaka. Ai tāna, kua pai ana oeako i aia e oe ana i te awa tupua. Te tai o ngā weako, ko ngā hui, kia timata ai te tira. My biggest highlight of the Te Waka this year is being able to reconnect to the river as well as be together
with my cousins and my family. Yeah. Ei tā te pauara I o Ngāti Rangi, ko ngā tino e tū pia tāta, ko te o ngā rangatai. A real highlight for me has been our taiahi, our rangatahi who are prepared to stand like Te Kanawa did on the marae today. We had beautiful karakia by our young people. We have young women who are steering our waka. We have a 10-year-old at Tiaki that welcomed everyone onto the marae. And the heart sings when you see our young people who are so proud to be of the awa, so proud to be Māori, but also humble with it, and just thrilled to have the opportunity to practice, because it is a wānanga, it's about succession planning, so that has really been the highlight for me. Ākoa e rangonāna te wairua arikoa, I waiwakaro rātou ki te unga mate. Kei runga tēnā marae, I tiro atu ki te waka eke mai o te tiro oiwaka. Me te tangi māpū, mō rātou ana kungaro atu. Ngā mate o te tau, o ngā tau kua paure ake. Pera noa ki tō tātou kuia rāna, a te tūri, rātou mā, tūmanako, aere nei. Engari, ko te mea o te whakapiki ora, ko ia rā te kite atu ngā reanga o ngā taio I tai atu ki te hunga kāwitiwiti e kāwitiwiti haere ana. I runga I te ia o tēnei wānanga. Aha ko te maiti, ko mokopuna ana, kei te ako te katoa. I ngā taonga kōrero, I wai o tia e rātou kua ngaro atu. Nā, ei kōrero wakamutinga, e kōrero aki tō te reo tuatai mā reikura ki ngā uri o te awa tupua, kaore anō kia eke ki runga I te tiro oi waka. Come home, come on awa tupua, because I really think you'll really enjoy it, because it's good, because if you don't know about your awa, come home, we'll welcome you, and yeah, you'll love it. Come home. No reira, e tika ana te wakataukitanga kōrero, ka waka e kōrero mō te awa, engari, me kōrero ki te awa. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. Kāti kei ngā uri me ki a te ikapi arau, tēnā koutou. Tēnā koutou mai te puru ki tū ua ki te pū o ngangaru. Mai te kā ui maunga ki Tangaroa. E wai atu nei ngā tāonga tukui o te anō I ngā tapu ai a kui mā koromā I runga tonu I te awa tupua. Ka nui rā te aroa ki a koutou, e oki ake nei ki o koutou paiaka, e oki ake nei ana ki o koutou piringa o te awa. He wānanga, he ako, e wakakotai, e hononga. Wairua, he hononga hine ngaro, e hononga kiko anō oki, ki tō koutou awa e rere mai rā. Nō rere ka tika rā te kōrero, e meana, e tangata anō ka kōrero mo te awa, he tangata anō koia ka kōrero ki te awa. Ko koutou tērā I ruku atu ki te awa tonu, nō rere kia taunga manakitanga ki runga I te tira oi waka, tēnā koutou katoa. Tēnei ka hāpai ko aku hoe I tēnei wā, ka rere tōti kātura ki te paonga ānahera ki te pao rātana. Anei te iwi, I umemene I kotahi ai anō ngā mōreu, me ngā iwi o te motu. I te takangai o te mate kōwiuri, I wai wā anunui mā, aroroa mā ki te oki atu ki te pao rātana mo te rua takau mārima. Ko ia tēnei ko te pūrongo. Mō ngā tau e rua kua taake nei, kua tārewatia ngā waka Manu Arataki tūturu mō tau pōtiki Wirimu rātana. Engari, I tēnei tau, ko oki Māori mai tēnei kaupapa. I tēnei wā, e koanga ngākau, e haringa ngākau anō rā, ki te kite mai rā hoki te toko maho o ngai mōrihu, e hoki mai anō rā ki tō mātene huihuinga, te whakanui ake, I tō tātene pāpā tahu pōtiki Wirimu rātana māngai. It's been like
the hui pre-COVID with whānau arriving, and so it's been really lovely to experience that Ratana celebration vibe, you know, with everyone that's arrived, seeing some faces that we haven't seen for 3 years, and so yeah, really nice to be experience that all over again. Ia ai o ki e nei tauira o te akomanga te ia kao, ki te wai weako ia rātou e ako ana I ngā pukenga o te kaikawe kōrero. Oh, it's lovely. You can really feel that the people of Ratana and Wanganui were missing this, and that it's good to have that whakapaoho back in the community. Yeah, it's a really good experience, seeing everyone back. Yeah, it's been pretty great here. Being immersed in the culture was really really refreshing, you know, because yeah, there's not much kaupapa here. This is my first time coming to a Ratana event, and yeah, it's been nice. Koe nei te taenga wakamutunga mai mo Jacinda Ardern a Premier. Te āua nei, kua tino aro aina aia e te a I Ratana. Koa tai mai aia I ngā tō mua e Premier mo Aotearoa whānui nei. Tana kaha anō rā ki te uru I wainganui ngā āhuatanga o te huihuinga. Kia mōhio pai ai e ia, e ara nā kaupapa, whakahaere nei e tātou I roti I tēnei huinga. Me tana kaha anō rā ki te noho ngātahi atu ki te taho o ngā rangatahi, te whakatena whakakipa nei I rātou I roto I o rātou nei hikoinga. Kia ki te maira hoki e rātou I āia, he tangata noi. No reira, koira hoki tāku, e tai o aku mahara, ia, I tai ātinana mai ki tō mātenei huihuinga. And it does go back to her very first visit as Prime Minister to Ratana Pā, and I think it's, you know, she's experienced the same sort of relationships with Māori across the whole country, but the fact that this was the first big kaupapa Māori event that she attended, and the historical relationship that Ratana has had with her predecessors, I think that was also important to her because she is a student of history. She knows historical connections, so I think you know, she was determined to make certain that she would be in the same mould as those former Labour leaders to further develop that relationship, and she certainly did that. No reira, e mārake ana te kite, kua rangona te wairua pai ki konei ki te pāo ngāriki, ei tīmata I ngā take tōrangapū mō te tau nei. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. No reira tēnā koutou e ngā mōreu o te pāo rātanga. E tūtonu nei te kaupapa, e ūtonu nei koutou ngā mōreu ki ngā akoranga me ngā toutau o te unga wairua I tau atu ki runga I a tau pōti ki Wērumu rātanga. Ka tai te ua nui o tau ara. No reira, ka nui te mii ki ngā mātua, ki ngā taueke o te reno, ki ngā tai tamariki, no roto ana mai ngā tōpito katoa o te motu o te ao, I tau atu rā ki te taumana ki aka I tēnei kaupapa nunui a te ao Māori. Me te mea nei, ana, I tai ake rā ko ngā tāngata tōranga pū, koia rā tērā, ko te Premier, a Jacinda Ardern, tana tūnga wakamutunga peange ana ki te pāo rātanga. Engari, hei Premier, ka tika ko tana tūnga wakamutunga rā tērā hei Premier tonu. O te anō, kua tau atu a Chris Hipkins, ana ki te kawe atu I tērā wāhanga, me te mārama oki e honanga nui tō te hāhi rātanga me tērā o te rōpū reipa mainua. No reira, I o ti mārire rā te kaupapa ki rātanga. Ka ti ake au I konei, he kaupapa nui tēnei te pai ake nei, ara koia rā tērā ko te whare kura o Manawatu. Kua roa e tatari ana ngā wānau, ngā raukura, ngā pauako kia tū mai ai tēnei o ngā ware. Ei ware wakamaramaru, ware wāngai, ware kōkiri, ware wakaako I ngā raukura o tērā takiwā. Anei rā te pūrongo a te waiake nei.
Kua puare o kawatia te wharekura o Manawatu, koni atu i te 30 tau te kura kaipapa Māori nei i whakarewa ki te papaioia. Ka mutu, koe nei hoki te kura reo Māori tuatahi ki te rohe. Kua mahue nei te 30 tau, a e hia mo ana ngā raukura o mua o nāia nei rangi anō hoki, kia kite i te pihinga ake o te moimoia kua roa nei rātau e wawatati ana. Ko ana ngā piropiro, ko ana katoa ngā karea roto. Mai i te tainga atu ki te manga o turitea i te Anei, i te rima o ngā haura, i te Anei, me tērā tukanga motu hake, pā mai te wairua pai. Hea hei ngā e whai wāhi ai e nei puanani, te koke tonu i ngā whea koranga o ngā mātāpono Māori. Kia haere tonu ngā mahi ki raro anō i te aho matua, kia kauerere atu ki auraki aunua hara nei, i te whakataetai arohe, i tuku katoa te kaupapa, ne? Rere a katoa te kaupapa ki te ātāmira, maumau te pango. Kaua e tukua wā koutou tamariki ki aunua ki auraki. Nō reira, anei te hunga, tēnei tokorima e whakatinana nei i era kupu i tēnei wā. E hara i te mea he tino nui ngā te puna, mo te tamaiti, o te raukura, o ngā kura kaupapa Māori. Nō reira he tino nui, he tino pai. Kua rua te kautau neke atu te hapori o te kura, e moi hewa ana i tēnei āhuatanga. Me te aha, poke a katoa tia rātau ki ngā wero, ka puta te whakamāraritanga o te kaupapa. Ko te wero nui, ko ki tēnei mātou, kia tai ki tēnei rangi, ko wai te tangata, te tari e whakatau nei, ana kataia e koutou te whakatū, te whakari, te wharikura. O te tahi pēr, o ngā mea nui, o a pīkautanga nui mo te wharekura, he āta whāngai i ngā hua, kia tika te whāngai, kia pai te whāngai, e puta i te hiahia. Koe nei te hunga i matakite i tēnei wharekura. Rātau mā, kua whakatua papa mai te kaupapa, tōna 30 mā whātau nui ake, neke atu, rātau mā, anei te tahi, anei te moimoia. Ka noho Māori tonu ngā whakaaro, ka puta mai te reo rangatira i ngā wā katoa, ko tērā te reo tuatahi o aua tamariki. Nō reira, kei te tū pakari, kei te tino ora te reo. Hei tā Chris Whaiapu, ara kēnei ngā āheinga kei tua o Anamata. Tērā pē he wāhi anō mo te noho kura, me ki rā ko te boarding school. Mō rātou ngā whānau kua neke ki wāhi kē atu, me a rātou nei hono tonu ki tō tātou nei kura. Kua whaipau toko manawa te wharekura nei, i te wharekura o tūpoho. I runga anō i te āhuatanga, kaore anō te wharekura o Manawatu, kia whai tautoko i te tāhuhu o te mātauranga. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. Ka tia ke tēnā rau atu koe Regan, te waiwai ari i tēnei tino kaipapa. Ana, kua tū te ware kura, hei pou, wāngai, hei puna, wā tātou nei tamariki. Koe ia tērā, ko wera kua ea. Koe ia rā tērā, te roa o te tatari. Nui te whakapaukaa, a ngā wānau i roto i ngā tau. Kia pua wai mai te wawata, kia pua wai mai ai ko te moimoia. O tira, kia pua wai mai ai ko tēnei kura taonga, ko te whare kura. Nō reira, kia mārire tō koutou noho, e tamariki mā, e pauako mā, ki roto i tō koutou nei whare kura, kia mauri tau, ki ngā akoranga, ki ngā kōrero, ki ngā tini āhuatanga, ka puta ai hua nui mō koutou. Nō reira, kei konei rā, te kupu o Te Uru, me te reo o Te Uru, te mihi ake nei. Ka tia ke e te iwi e tēnā koutou. Ko ia rā tēnei, ko au, ko Rauru Broughton, mārunga i te kupu o Te Uru i tēnei wā. E te iwi e kua tau ki te wā kia heke ai hoau i tēnei tūranga. Nō ko tonu te wakaro, kia tukunātu meki ko tēnei wāhanga ki te i atu. Nō reira, e wai ake nei ko te tangata māna, e kawe atu i a te kupu o Te Uru mai tērā wiki rāno,
mo ake noa, te tūmanako, ko ia tērā ko a Lana Te Piki Broughton, ka ara mai ki te kōrero kia koutou, ka mutu ana kōra ka hoki mai au ki te whakakapu i tēnei wāhanga. Nō reira, ka uri ake i tēnei wā, kia koe, a Lana. Tēnā koutou katoa, kai aku iti, kai aku rai, i te iwi e, tēnei te mi I kauatu, kia koutou, tēnā tātou, mai te maunga o Taranaki, ki te awa tupua o wānganui, ko au tēnei, kua Lana Te Piki Broughton e me I kauatu ana kia koutou, ara oki o kutaa, taku whakapapa kia te aroa, kia Ngā Tirangi Waikerepuru.I, kia tarimano marae, tēnei e me I atu ana ki te iwi. Ko au te kai tātaki au mō Te Kupu o Te Uru, ka tīmata a te wiki, e koa ana te ngākau, e ikaka ana, kia kawe atu I ngā pūrongo o te wā mai I Te Kupu o Te Uru. Nō reira, kai te iwi wānui e wakarongo mai ana, tēnei e me I kauatu ana, kia koutou katoa, tēnā koutou. Kāti ake koe ia tērā kua Lana, kua kōrero ake nei rā kia tātou katoa. Ko te kuatua ia I ana pepe a kōrero me ki o ti ano, ana ka tika ka no o koe ia ko te kai arai I tēnei hōtaka mai o te wiki e tū mai nei. Nā runga I tērā kai ngā iwi, kai ngā taikarangarangatanga, kai ngā muka, kai ngā waitua tēnā koutou. Tēnā koutou I wakae kia uru atu rā tēnei ki roto I o koutou kāinga maa I roto I ngā tau kua I pākenei. E koa ngā kau nōku, te piri, te hono, o te anō ki te tuku atu I enei kōrero me enei pūrongo kia koutou. Tēnā hoki koutou mō tō koutou manaki mai, mō tō koutou aroha nui mai. O te anō kia koutou tonu I tuku mai ngā kōrero, e kore pau ngā mihi kia koutou. Nō reira ko au tēnei, kua e kai o I tēnei tūranga e tātou mā, me te mea nei ko au oki te o ngā kai pūrongo. Tonu mo te reo Te Uru. Nā runga I tērā me pēnei rā te kōrero, e rau aroa ki runga, e rau aroa ki raro, e rau aroa noroto, ka putātu rā ki wa o rā kia koutou katoa, ngā manaakitanga kia koutou, tēnei hoki rā te mii atu, kia koutou mai ngā reo irirangi e toru, ko ia tērā ko te korimako Taranaki, te reo irirangi o wānui a FM, me te reo irirangi o Rangitāne kia ore FM. Ka mihi ka tika kia koutou e te puna e te māngai pāho tēnā koutou. Ngai nui, ngai roa, ngai kaha, ngai mana. Tēnā koutou, rire hau, pai mārire.